ano, kayo mo muna. Dito nga kayo nasa mga mo muna. Naglelelo kasi sa akin eh. Yan yung kasama eh. Parang may tsura ako kung kaya sa akin. Naglelelo. Kita lang ako kayo. Oo, dito na kayo.
lang po kanya na. Pero tingnan po kunin para. Kailangan nung pagkinan. May pinat na siguro linublo. Kabagal yung ano, kabagal yung mga nights. Naiwan si Amo. Naiwan si Amo. Naglalaya mo ba? May ako. Baka nagka-cover. Classical pa ito ha? Wala? Eh, kayo pa masyadong kain. Bagya-bagya mo. Alalo ko tayo. Sige, bagya-bagya na ko mo, Ken. Wala mo rin.
bali. Ali, atin pa. Maya paaba ka. Maya paaba kaya kayo man po malawas kayo kay parokya. Ngayon po kayo dawan pag masisyan tayo itang toma deposisyon. Magbella pa yan. Magkaila din nights na. Pang may bell na yan. Kaya nyo po na yan. Ako akakit yan tao. Nakakain na. Nakabell na. Lukluk tamo pa po. Lukluk tamo po at paunan tala pong
Malaw king parokya ning pamipasyag ning pangabait ning Ginoo. Ngeni pong kayaldawan, pagmasusyan taya ing rito ning toma deposisyon king kasuywan ning bayong kura paroko, Reverendo Padre Paul Tamayo Velasco. Talakad tamo para king dalit a pamuklat. King lagyuning igpam, poning anak, ang poning banal na Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutang Kristo, ing lugod ning Dios, sa ting pamakiyagom ning banal na Espiritu, mantabengan kay kayo. At keka antimurin. Manatili tamo pong makatalakad para po king pamipresinto, king may piling kura paroko. Reverendo Padre John Paul Cabrera, kay batning pamangutang ampon pamakiramdam karing pari ampon daiko ning Archdiocese, ing lubos kagalang-galang Florentino G. Lavarias, Arsobispo ning San Fernando, pinili ning Reverendo Padre Paul T. Velasco, timong bayong kura paroko, ning parokya ning pamipasyag ning pangabait ning Ginoo. Matulaking hirap ke kayo at karing parokyano niting parokya. Kaluguran kong balayaning Dios, keting parokya tamo, kay bat ning pamangutang ampong pamakiramdam karing pari ampong laiko ning Archdiocese, ing lubos kagalang-galang Florentino G. Lavarias, Arsobispo ning San Fernando, pinili ni ing Reverendo Padre Paul Velasco, antimong bayo yung kura paroko,
matula keng iarap ke kayo ngeni. Kakaluguran, pauli na ning kamalayan ng Arsobispo Florentino Labarias, ing pamangailangan king pamamastul ning parokyayo, at tiwalaya ka rin kagiwan ng Padre Paul Velasco, para king kasuiwaning metong akura paroko. Inawad na kanako ing ipasyag ko king lagyuna, ing kalingapanan timong pastul, para king balayaning Diyos keting parokya. Layo ni panibala ni kaya kayo, Padre Paul Velasco, antimong bayo yung kura paroko. Ing pamipasyag king nobriamiento, Pastor, the Roman Catholic Archbishop, Archdiocese of San Fernando, City of San Fernando, Pampanga, Philippines. Pastoral appointment to our dear son and beloved brother in Christ, Reverend Father Paul Tamayo Velasco, believing in your promise that you will love and serve the people of God in this ecclesiastical jurisdiction. We are by this instrument assigning your reverence as parish priest of the Lord's Annunciation Parish, San Vicente, Mexico, Pampanga. You shall have your residence at the presbytery of the said parish. We commit to your reverence the full care of the souls in the said parish with all the faculties, duties, rights, and privileges according to the Code of Canon Law and Archdiocesan statutes and established local traditions as duly referred to the competent ecclesiastical authority. Moreover, we trust that those matters entrusted to your attention and all the other affairs or concerns subject to your ministry will be executed with pastoral charity, zeal, accountability, prudence, and integrity. Your appointment stands effective on the 24th day of May, 2025 and remains valid until the 12th day of May 2031, unless and otherwise provided for by the competent ecclesiastical authority. May pastoral charity conform to the heart and mind of Jesus the Good Shepherd, given this 24th day of May in the year of our Lord 2025 at the Lord's Annunciation Parish, San Vicente, Mexico, Pampanga, Philippines. Signed, Florentino G. Lavarias Didi, Archbishop of San Fernando, Pampanga. Signed, Reverend Father Danny Q. Nakpil, Chancellor. Ngeni po manatili tamong makatalakad para king pamipasyag, king kasalpantayanan, ampuan pangako ning katapatan. Ako, Reverendo Padre Paul Tamayo Velasco, kambening matibe kasalpantayanan, sa salpantayanan ko ampon papasyag ko, ing balang metong at ing sablang makalaman king tanda ning kasalpantayanan. Yapin, sasalpantaya ko king metong adios, igpanglubos mayupaya, lina lang king banwa ampon yato, king sablang mayayakit ampon mayayakit. At king metong nga Ginoo Yesu Kristo, bugtong ay anak ning Diyos. Mibait king igpa, bayo pa king sablang panahon. Diyos, ibat king Diyos, sala, ibat king sala. Diyos at tutu, ibat king Diyos at tutu. Mibait megawa, kayagum king panga Diyos, ning igpa. Aking kapamilatan megawaing sabla, king ulitamong tao, paulining pamangabos ng kaya katamu, tinipaya, iba't banwa. At may katawan niyang tao, lalang ning banal na Espiritu, king Birhen Maria, at milyari ang tao.
Mi pakuya king krus, paulinamo naman, lalam ng upayang Poncio Pilato, linasaya, meteya, at mikutkut, at sinubliyang mebye king katlungaldo, agpang king ula ring kasulatan, at minukyat ya banwo, makalukluk, wananing igpa. Pasibayang datang mitmong ligaya, ban mukum karing babye ampon menga mate, at king kayaryana, alayang kapupusan. Sasalpantaya ko king banal na espiritu, ginu ampon babye-bye, amenibat king igpa ampon king anak, akambening igpa ampon ning anak, miyagnan mi samban ampon mi paligayan. Menas bukya king kapamilatan ding propeta, sasalpantaya ko king metong akapulungan, banal, katolika, ampon, apostolika. Papasyag ko king ating metong abinyag, king pangapatawad na ring kasalanan, at paninayan ko ing pangasublirang mie ring mete, at ing datang abie alang angga. Amen. Kambening matibe kasalpantayanan, kasalpantayanan ko naman, ing sablang makapalaman king amano ning Diyos, makasulat o milikas-likas king tradisyon, at papaniwala ning banal kapulungan, king masusi ng pamanatol, o king karaniwan ampon laguman a pamanuru, antimong pepasyag ning Diyos, at managkat king pamanyal pantaya. Matibe ko namang tatanggapan ampon kakaulan, ing balang metong at sablang bage, papaniwala ng matibe ning banal kapulungan, digil king kasalpantayanan, at pamibye-bye ampon panugaling Kristiyano. Makanyan mo naman, susukuke ing pilubluban ampon ing kaisipan ko, king kapamintuan karing tuturo ning banal na papa, o ring kapamisanan daring obispo, o tanggagawan da ing tunay pamanurura, bistaman papasyag dalareting turu, king dapat mandatila. Ngeni po, mi payabot langan king bayong kura paroko, ding libruda ring mebinyag keti parokya, ampon ding susi ning parokya. Ngeni po bilang tanda ng kasuyuan ng bayong kura paroko, mi paluklukan niya king luklukan mayor. Manalangin tamo. O Diyos, aginumi, biryan mo kong tilduan, mamuntukan, king kekang balayan a pinili. Pauli na ning nanumang pangin tuliran ko. Nune pauli na ning bukod alugod mo. Ning pasabing grasya, ampon pakalulu mo. Pamatampan mo kong makatupad, king katungkulan kong sumuyo, antimong pari, at pagkalugmong atay kayang mitmong katapatan, lalam ning kayampunan mo, ing parokyang mi panibala ka na ako. Itiyaduan mi keka, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ngeni po lukluk tamo, king mitnong kasalpantayanan at malalam a kapanaligan, magiramdam tamo king amano ning Diyos. Pamamas sang ibat king libro ning Propeta Isayas.
Ing amano ning Ginoo, miras kanako. Sasabing Antikeni, bayura ka pa inubog, king atyan ng imamo, balura na ka, at bayo ka pa misapwak, kinonsarga ranaka. Tilduan da kang maging propeta karing bansa. Nga kong sinabi, O Diyos, agino ko, dapat ing Ginoo nga ng mekibat, emo sasabyan ing anak kapamu. Munta ka ngeni karing tawong yuyutos kong puntalan mo at ipasyag mo ing nanumang yuyutos kong sabyan mo. Eka pa'y takot karela, uling kayantabe mo ko, bara kang ipagluwalo. Ing Ginoo yaing magsalita, kay bat na nito, ing Ginoo inatyat ne ing gamat na, at tigkilane ing asbok ko. At nga nang sinabi kanako, O yan, bibili kula ring amano ko, king asbok mo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Kapilanman, idalit ko ing kaya paning Ginoo. Pinili ke ing talasuyo kong i-David at linyan ke king laro kong banal. Mantabe kayo ing tetagan ning gamat ko at king takde ko, mi pasik na nga niyo. Ing lugud-kut katapatan mantabe kayo, kinguli ning lagyo ko magwagiyo, nga nang mawus ka na ko, ika ingib pa ko. O Diyos, ika ing bundok ako taning kaligtasan ko.
Ngeni po talakad tamu ban parangalan ing mayap a balita. Munta kayo karing sablang bansa, at ituloy lang tupad king sablang inutos ko kay kayo. Tandanan niyo, kaya beyo ko kapilanman, wa ang gaman king kapupusaning panahon. Ingeno mantabeya kay kayo, At keka antimuri, pamamasang iba't king maya pabalita, agpang kang sanuan. ligaya keka o Ginoo. Jesus nga na, ako ing maya papastol, makasadya ng idaw ning biyena, para karing tupana. Ing makiyupa, ang tiningaliwaya ing talagang pastol, at ela kaya ring tupa, lalakwa nala at titipla diya na ngakakit ng daratanging lobo. Inya ing lobo sa lakaya nala at isalbag ding tupa. Ing taong makiyupa, titipla diya, uling makiupayamo, at alayang sariling masabal, karing tupa. Ako, ing maya pa pastol. Nung makananong ingig pa, balo na ako, at ako balo ke ingig pa, makanyan kula naman balo ring tupa ko, at ila balo rako. At makasadya kong mate para karelam. Atin ko pangaliwang tupa, aalapaking kuralayti. Deti man, kailangan ko lang tayran. Pakiramdaman dahing siwala ko, at mika metong namong kawan, lalam ning metong mong pastol. Kapatid, ding mayap ng balita, ning kaya katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, lukluk tamo po. Karempong kapatid kong pari, among Paul Velasco, antimuri ni Father Jobert Villacorte, aminuna ng Meko, uling atin niya pa pong install pari king arayat, karempong pamilya ng among Paul Velasco, kareng kakaluguran na kamag-anak, karempong Meki Panatad, Meni Batan King San Jose, at kareng sinalubong Meni Batan King Parokya ngayon, maya pa abak po kay kayungan. Palakpakan tayo po, ingapong Ginoo. Baloyo po, mumuna kay ngikitiyamong Paul kanitang banwang 2004. Anya pong lungob ko seminaryo. Kababa ko po kay Wheeler, palub seminaryo, ikit ke. Man po makasutana. Anyay ko man po inisip pariya, uling ne kasimplian. Makagulot tsaka ako maglakad ya, tegal ke, penapik ke pang makanyan gulot. Koy, nga ako makanyan. No, karan niya yung pre-college department ke, ni nga ako makanyan. Baloy po yung inaos ke, koy. Yamong po linawin ako, makatiman niya pa. Yung sinabi na mo, kay tayo bando, nga nang makanyan. May kapag-exam ko, uling tiro na ako. At baloy po kay ba't ko mag-exam? Pilang oras muna manging exam, akit kayong pasibayo, makasuthanan eh. Pero Diyos ko nga ako, pariya pala yung kitnan ko nandin nga ako. O yan yamong Paul, simpliya. Formator kay po seminaryo. Talaturuya mo naman, profesorya seminaryo. Pero baloy po, mas dakal ko balo kaya. Eking pang profesor na.
nunay king panga spiritual director na, king panga formator na, nano po nga balo ko kaya, ing kasimplian, simpliyang magimalan, simpliya po tang mga niya, simpliya king pamibiyebiyena, anya sa nung seminarista ka, magarbo ka, pasosyal ka, dumine ka talaga, kangamong Paul. Anyapin po yamong Paul, anyang kaibat na king seminaryo, meg parokyaya, ding pakakalulo, malagwa nung ayabayan, ding pakakalulo, malagwa lang may kalapit kaya, pauli napin nitang simpliya. Eya mo po simpli, mababaya pa kapilubluban, mababaya pa kapilubluban. Anyapin po ako balo, nung atin nga kapatayamong Paul, feeling ko, ala, kasi alang ketasan kaya, nung atin man makipate kaya, sigurado man matawad diya, uling mababaya, kapilubluban, iyamong Paul, mayabang, ma-pride. Anyapin po ako, aliwa naman itang uling at iyamong Paul, metong niya po kareng tatangalan ko, anting pari, metong niya po kareng idolwan ko, anting pari, uling at tiyungan kaya, ing panugali na ning maya papastol, alang aliwa, nune ing ginutang Heso Kristo. Anyapin po baloyo, anyang makasalubong ko kakayanan din, akakit ko rin taong makipanatad, ang pong sasalubong, aliwa po yung timandam, aliwa yung tuladam, aliwa yung sayadam. At eko na po question ito, bakit? Kasi kilala king sasalubungan dam, kilala ke ingata diyom, tutuyang maganaka, tutuyang mayap, tutuyang mababalog, ingke kayong pastol. Palakpakan tayo po, iyamong Paul. Anya pong in-install na ako ning obispo ka rin po king bahay pari, ing penabili na nga na, potang install mo ring pari keng bikarya nga na, o reni reng panabilin mo, umuna nga na panabilinan mula tungkol ketang acronima TAO. TAO. T-A-O. TAO. Ang buri ng sabihan. Letter T stands for transparency. Kailangan ng ting pari, transparent ka. Potanging meto nga envelope, transparent yam. Akakit me kilob, malino, malinis, karasking kwentahan, malinis. Emo karasking pera king kwentahan, nunay karas mo naman, king kapilubluban. May kadbalo yung po, kung naman kailangan di-discuss ka nga mong Paul Rene, uling bayo no pa sinabi ng obispo ka na ako, ikit ko na lang, asaksyan ko na lang, kangamong Paul. Anyapin po sabi ko kayo, mas may biyasa ko. Aliway tang potang magklase kami. Nune potang babyayana, nung naning sasabyana. Transparent yan. Alayang sa likot. What you see is what you get. Nung naning akakit mo kaya, oy tanayamong Paul, maganakaya, simpliya, mababaya ka pilubluban. At totoo naman po yan, anting pastolyo, anting pariyo, kailangan maging transparent kami. Kaya maglaram, kaya magloko, alakeng sa likod kaya kayo. Bakit po kasi anting pare? Malyari milang lokwan ding sarili mi. Malyari da kong pamaglokwan. Pero kapilan man ni nga pong ginom. Taya alo ko. Huling nga pong ginom. Pelalong lamanan ng puso tamo. Akakit na. Pelalong isipan tamo. Balo na. Anyapin po sana anting parokyanos ng Father Paul. Pangadi tayo, pangadiyo kami, ikaming pariyo. Bang manatili kaming transparent, king gagawan mi, king sasabyan mi, at king papakit mi, kaya kayo. Letter T stands for transparency. Maging transparent ka, anting meto nga pastol, king parokya. A stands for accountability. Accountability. At manwala ko, Diyos ko, yamong Paul, lingapa na kayo. Kami po kayong seminaryo, kapilan man. Ala kung ikita pa mi katagon, pebore na kami, likwa na kami, giluta na kami. Panayang at siyo, para kay kami. Emo po tang magtagumpe kami, unay pero pelalong po tang mabibigo kami, at suya. Emo po tang masaya kami, pelalong po tang malungkot kami, at suya. Emo po tang at king babo,
ngunit po tang down na down kami, at tsuya, iyamong Paul. Anting tu pamiganita keng seminaryo, dinaw ning sarili na, binyening sarili na para kay kami. At manwala ko din pong may kipanatad, ikit dayan, asaksyan dayan, apatutwanan dayan. Nung makananong iyamong Paul, maging accountable yam, emo ka rin makwalta, emo ka rin atinan. Nune pelalong ka rin kalulo, liningap na, iningat na. At totoo naman po yan, as your priest, we have to become accountable to you. Bakit? Kasi po tang mi paboren kayo, ating keng pakibatan, kingapong Gino. Ating keng pakibatan, kingapong Gino. T stands for transparency. A stands for accountable. O stands for openness. Kailangan nating pari, open ka, kareng tao. Open yung parokya para kareng tao. Open la ring sacraments para kareng tao. Open yung puso mo para kareng tao. At ikit ko muna man po yan. Asaksyan ko muna man po yan. Anyanyang seminarista na akong Apong Paul. Meging open ko kaya, kareng issue ko, kareng pagdalanan ko. Kasi ikit ko, kaya ita. Neseli ko ting sarili na. Naseli ko ting pagdalanan na. Naseli ko ting issue na. Anyapin may engganyo kung i-open kayong sarili ko kaya, uling iya mismo, open niya kay kaming seminarista na. At manwala kong ening kura parokya, ikayong parokyanos na, siguradong makapag-open kayo, kaya ing issue ing pagdalanan nyo, uling ing pari yo mismo, maging open niya kay kayo. Emo king kwenta, nuneking pangatao na. Emo king kwenta, nuneking sasabyana. Emo king kwenta, karas king pera, nuneking panaral na kay kayo. Misan pa, palakpakan tayo, iyamong Paul. T stands for transparency. A stands for accountability. O stands for openness. Among Paul, bukod po kareta, nga na pangapong dong, may kakalingwan sa sabyan, king paring install mo, ing BEC. BEC. Basic Ecclesial Community. Feeling ko, tutuman po, kung kailangan sabyan ka nga mong polita, bayo ne, pa sinabi ng obispo, gagawa na ne, papakit na ne. Nanuyang BEC, pami katagon niya kay katamong Katoliko, lalong-lalo na kay katamong susuyo kayong pisamban, bang pamuntalantala retang at tsuking laylayan, bang pamuntalantala, detang taong mikakawani kayong lipunan, detang taong malapit king pisamban. I-inspire tala king amano ni ngapong Ginoo. I-inspire tala king kaya pantamo. Bang kanita retang yesisimba. Detang makalawot king ngapong Ginoo. Atayid tala papunta king pisamban. At manwala ko yamong Paul, agyo na pong agyong gawan iyan. Pero sabi ko pinkarengaliwang pare, nung ikami mo po, emi agyo. Kailangan mi ing sao piyo. Kailangan mi ing pamanantabeyo. At katataw yan, among Paul, panabili na po nga pong dong, tala kakalingwan ding pakakalulong. Tala kakalingwan ding pakakalulong. At kalupa na mo naman nga sabi ko nandin, kung na dapat explain ka nga mong Paul ini, uling makantaya, iyamong Paul, at inyang maragula puso, kareng pakakalulong, kareng taong makasalanan, kareng taong mililele, king lipunan. Anyapin pa sabi kong mayap, sana pa nga diyo kami, uling naman ganaganang pari, kalupa ng Father Paul, naman po ganaganang pari, kawangis ng among Paul. Anyapin po sana, agyang ditak mo man, kitang panugali ng apong Paul, agawamin, abyayan min, uling along kalaraman, ing pastol, amiras, king parokyayo, metong yang maganaka, metong yang mayap, at metong yang mapagkumbabang pastol. Anyapin po kaya kayong penibata ng apong Paul, mayap pa oras kaya kayo, at kaya kayong daras nana, mayap oras mo naman kaya kayo. Congratulations, talagang makuswelo kayo. Ulinging paring miras kaya kayo,
atayid na kayong, alapit na kayong, kingapong Ginoo, manggaman, kingalanangga, palakpakan tayo po, kingapong Ginoo. Ngeni po talakad tamo para king panalangin ding malda. Ngini madalangin tamo para king banal na kapulungan at para karing mamuntukan na lalong-lalo na para king bayong kura paroko Father Paul Velasco niting parokya at para karing pamangailangan ding sablang tao. King balang panalangin nga tang maniga po. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ulitan tayo po. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kang Reverendo Padre Paul Tamayo Velasco, ing bayo tamong kura paroko, ban panenang apakit kaya katamo, ing lugod ampon malasakit ning mayap apastol. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kang Arsobispo Florentino Lavarias, at ding pari ampon laiko, ban misan metong lo, at masampot miutus, para king ikanono ring sabla. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing sablang mamambag king panawundo, kagiwando ampon kayetinando keting parokya, ban king kasuywando king banal akapulungan, aso pandakatamong makabalo king mensahe ng Kristo. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king kapayapan ampon hustisya king yato, at para king pamagbalik dalo bring masyas na puso, karing pamangailangan daring kaparang tao, baning yato meging masaya ampon matula yang kakari ng tamo. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing pakakalulu ning parokya tamo, at ning mabilog ayato, ban maging mapakibat tamo karing pamangailangan da. Layon idake tamo ing kayatinan tamo karelo. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing sarili tamo, itamong bibilog king parokya ning pamipasyag ning pangabayit ning Ginoo. Makapagobra tamong abe-abe, ban ipasyagyo ing mayap abalita ning lugod ng Kristo. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Malugod ang pong maganakang Diyos, kang Kristo anak mo, pepakit mo yung ligaya mo king yato. Antabayanan mo yung obra ning banal na kapulungan mo, sa upan mo yung mipasyag king lagyo mo, manyadsad king kasalpantayanan, at manatad king pamagligtas mo karing sablang tao, no karin man at kapilan man. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Kapatad, ngayon manalangin tamong mitmong kapanaligan ng pon lugod king igpa, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo.
Ngayon po, pakiramdaman tayo in PPC President ng Parokya ng San Jose para mamye makuyad aamanong kapasalamatan kang among Paul. Yapin Sister Evangeline Bondok. Maya pa abak po kay kayuman. At kaya kayo rin po amongs, maya pa abak. Bayo po yung kapasalamatan. Kaya ben na po nin kaya kaming patron niya po San Jose. At ding dati ng parokyanos among. Ipanibala miya po kaya kayo. Tutungan po itang sinabi ng among John Paul Cabrera, itang katangian ng among. Super sipag ya po. Pa inawa, yung obra. Super ganda kaya rin po. At malapit ya ang puso na karing mililele ang pong pakakalulo. Kaya pin po, tutuitan sabihan da rin, pari magmisa kay San Jose, maswerti kayo na. Yamong Paul yang kaya kayong pura paroko. At ngayon po, may pasa yung swerte kaya kayo. Ikay naman po yung maswerte kanyan. At ikami rin po San Jose, maswerte tangan po. Maong dakal pong salamat king anam yung banwang pamagpastol king parokyan ng San Jose. Tutupoy ni, igit mi at penamdaman, ing lingap at lugod ni Apong Gino, kapamilya tanan ning lingap at lugod ng among Paul. Thank you po. Antimurin po in PPC President ng Parish of the Lord Annunciation, Brother Ariel Macabali. Palakpakan tayo po. Magrasyang abak po kay katamungan, moong siklod po. Metong pong kaganapan, making istorya na ning parokya. Yapin po ing ketang year 2001, may natad kaming pari, karin king parokyayo, king San Jose. Iyamong Lindon Valenton, ake kaming minunang meging kura, kayang pangatalakad na ning parokya. Pelita na po kanita yung mga ubi apong tans panlilyo, hali po ba? Mig 40 years na po yung parokyayo. Kami po 28 years na king July 13. Ikayo naman yung menatad ngini. Panamdaman ko po, yung panamdaman nyo. Anyang emi pabalo nung ninimiras kayong parokyami. Den kaya be kung PPC ko kung andi apong Jobert, mong ninong miras. May kibat si apong Jobert. Basta yung miras kaya kayo, magana kayang pari. Ito mo yung sasabihan ng apong Jobert. Kay ba't, ating kung dindam karetang may pagkwento, nga nang makanya nitang metong, yapong Paul, kaugali na yung apong setu, nga nang makanyan. Anya pong Monday, naglipat siyang gamit, yamong Paul kay parokya. Ikit ko at apatutuwanan, ing sasabihan ng apong Jobert, ang po yung sasabihan ng itang dindam kung kaugali na yung apo seto. Pangawla ng badang, ti badang. Paano man eh? Sabi ko, naman mo ba yung diloy badang o teneta tapos among? O te pipisig yamong. Sabi ko kayong sarili ko, magana ka. Niya kaugali nga apong seto. Ba, kaugali ang apong Gino. Ko pumigaga na ka, ikayo pong king parokya ng San Jose. Sopan miyamong, antabayanan miyamong, maminto kay kangamong, pakaluguran miyo, yamong.
Salamat po kay katamongan at ing sablang kapuryan, miyabiyakin Diyos. At ngeni po, pakiramdaman tayo ing mensay ning kay katamong bayong pura paroko, iyamong Paul Tamayo Velasco. Palakpakan tayo po. Kaba pong pakiramdaman kay Yamong Paunan din, ang po ni Sister Banji, ang po ni Brother Ariel, ako kutang ko kayang sarili ko. Nanoy ni installation rights o funeral rights? O dakal pong dakala salamat kareng sinabi yu, makatabang puso, at makatakot mo naman. Uling po balayo, santo hindi natangke kayo. Po santo hindi natangke kayo. Tao yan tutu. Ko po perfecto, pero balo ko kaluguran na ako ni nga pong Gino, at iting lugoday ni, yung buri kong idake ke kayo. Kikakatamong Vicar Foreign, ketiking Bikaryato ng Holy Redeemer, yamong John Paul Pau Cabrera. Kikakatamo pong outgoing parish priest, yamong Jobert Villacorte, Mecona. At talaga pong si Jane ing parokya para king panyatangku. Kapatad, tatagon kaniting installation rights. Kaluguran kong parokyanos ng San Jose, kaluguran kong parokyanos ng The Lord's Annunciation Parish, ketiking San Vicente, Mexico, kakaluguran, kamag-anak, at kaya kayong sablang pesitagon kaniting installation rights, mayap ayabak po kaya kayungan. Mayap aabak rin po among. Muna, buri ko pong ipasyag ing kanakong kapasalamatan, ing maragul kong kapasalamatan king apong Gino. Bistaman eko karapat dapat maging talasuyo na, inawos at pinili na ako. Kadwa po, buri ko namang pasalamatan ding parokyanos ng San Jose, karin king San Jose, siyudad ng San Fernando. Ing pepakit yung pamananggap, ganaka, saw, lingap, suporta, ampon lugod, king kaya kayong talasuyo, kilub da ring nilabasan na anam abanwa, ya ing babakalan ko, kabang umpisan mi, ing misyon, pagkatiwala na kaya kami, ning Gino, kaniting parokya, ing The Lord's Annunciation Parish, ketiking San Vicente, Mexico. Kaluguran kong parokyanos ng San Jose, ing regalong pigkalubyo ka na ako, yan naman ing regalong ibiyeko at ipagkalub karening bayo kong parokyanos. Ing lugod, papabakalyo ka na ako, yan naman ing lugod ay dake ko karela. Karing parokyanos na ning The Lord's Annunciation Parish, bistaman para-pareho tamong parokya, paniwalan ko, ing balang parokya, bukod tangi. Every parish is a unique Christian community. Every parish has a distinctive character. Aliwaya ing Bulacos Masantul, king San Jose, San Fernando. Aliwaya ing San Jose, king San Vicente.
Inya, kambening mabilog a parokya, ing balang paring bididistino, kailanganing panimunan ing mabilog a balayaning Diyos, mi panibala kayo. Ban abe-abe deng tuklasan, kilalanan, akuan, ing bukod ng tanging karakter ning parokya. Tutwane ing parokya, may gitneng 25 banwa. Big silver na ko po ne po. Alos kasi singadad kayata king pangaparing parokya. Uling niyang buklat la po dening parokya nga reni, ing Pasig Candaba, ing Keti King San Vicente, dening adwa ni King Magalang, San Francisco, Ampong San Miguel, diakono ko po kanita. Inya, uling tutwaning parokya, siguro, ing meto nga panagkat kay katamu, yapining panikwanan tamong kilalanan, nung nino talaga itamo, anting meto nga parokya. At, ba't at tamo? Why do we exist as a parish? Nano ing parasaning parokya, at nano ing bukod ng tanging misyon ning parokya. Ban kanita po maging malino iti kaya katamo. Atin pong kailangan gawan. Kailangan tamong makiramdam. We need to listen. Kanino? Kanino tayo makiramdam? Muna, kailangan tamong makiramdam king metong at metong. Anting kaya kayong bayong kuraparo ko, ing mumuna akong gawan, misip dakal at niyaliwang programa. Nune, ing mumuna akong dapat gawan anting bayong kuraparo ko, karing daratang ayaldo at bulan, yapining pakiramdaman da kayo. Pakiramdaman da kayo. Sana, king proseso na ning pamakiramdam, king metong at metong, akilala tayo ing balang metong. At mibait ing metong amalalam at matibe relasyon. Ban maging mikakaluguran tamo kang Kristo. At ining pamikakaluguran abibigkis kay katamo. Yasana ing panibatana ning kay katamong misyon at gampanan apamagserbisyo. Kaya rin tamong mekiramdam king metong at metong subukan tamo namang makiramdam king siwala ng Jesus ing mayap apastol. Uling magsalita ay Jesus, kapamilatan daring mialiwang maliliari king bieta mo. Magsalita ay Jesus, kapamilataning maliliari king paligid tamo. Magsalita ay Jesus, kapamilatan ding sayingsing at daing ding peka kalulong dili. Magsalita ay Jesus, karing kakatamong tula at lungkot, karing mialiwa tamong pagdalanan, king biye. Magsalita Jesus, karing kakatang pigagap, pangarap, tagimpan, at ding malalamdang paninasan, ding puso tamo. Magsalita yan naman Jesus, karing kakatang takot, kutang, at pamag-alinlangan, anting si kakatao, at anting metong a komunidad. Sana, kalupa na ning indong Birhen Maria, ning anunsasyon, mabiyasa tamong makiramdam, king siwala na ning Diyos. Uling kanita tamo mo abalo, ing bukod ng kaburian at mas maragul ng plano kaya katamo ning apong Ginoo. King kasalukuyan tamong biye, paniwalan ko, at inyang plano para kaya katamo ing apong Ginoo. At inyang masanting at mayap aparasan para kaya katamo yung apong Ginoo. At inyang buringgawan amayap busal tamo ing Diyos. Kalupa na sana ning indong Birhen Maria ning anunsasyon, makabuklat tamo naman puso, pamisip at pilugluban. King mas maragul ng plano para kaya katamo ning apong Ginoo. Nanuya iting mas maragula plano na kaya katamo ning Diyos? Honestly, ekubalo nung nano.
kaluguran kong parokyanos ning the Lord's Annunciation Paris. Oyan ing abeyabe tamong tuklasan. Kabang makiramdam tamo, king metong at metong, kabang makiramdam tamo, king malilyari, king kakatang komunidad. At kabang makiramdam tamo, karing kapatad tang pakakalulu. At kabang makiramdam tamo, king malilyari king biyetamo, at migit king sabla, kabang makiramdam tamo, king siwala ning Diyos. Pagkaluba na katamo saan ng grasya ning apong Ginoo, ban kalupa na ning indong Birhen Maria, ameli ngas-ngas, melito, mengutang, megulubye, migduda, sabihan tamo mitmong tepangan at tiwala. Alipa na ako ning Ginoo, marapat sa ka na ako, antimo ing sinabi mo. At sana, lakwa na katamo naman ning anghel, uling, apatanguna nakatamo ning apong Ginoo, at kanitane magumpisang manigobra ing Diyos, king biyetamo. O yan sana, ing kaya katamong daptan, karing daratang, anam abanwa. Kaya kayong ampu, dakalpong dakala salamat, at sana sa upsaup at abeyabe tamo, ban akilala tamo, ing maragul ng plano kaya katamo ning apong Ginoo, at tuparan tamo, ing masanting ng plano para kaya katamo. Dakalpong dakala salamat, at maya payabak po kaya kayo nga. Salamat po king mensahe among talakad tamo po. Kapabaluan mo po, balo po ating kupong misa, potang gatpanapon, alasing ko po ang pong 6:30. So malaos la po, tuloy la po dahil ang kakatamong anticipated masses. Dakal pong salamat. Inginu mantabe kaya kayo. At kaya ka antimurin. At bendisyonan na kayo ning lubos, mayupayang Diyos, ingig pa, ading anak, ading banal ay Espiritu. Amen. Umena kayo king kapayapan, ban abeyabe tayang luguran, ang ponsuywan ng Ginoo. Aleluya, aleluya. Salamat king Diyos. Aleluya, aleluya. Oh
ken kung may kipanatad a parokya ng among Paul, ali kayo pa po mama ko, atin kami pong sidyang pamangan ke kayo. Ulitan ko po, deta pong may kipanatad kang among Paul, atin pong makasadyang pamangan ke kayo. Salamat po.